Whatalofa ma whawhelo iatu I le whawhongaanga ma le mai moa mai a le tātou e kalesia I manisi ua mawhai o na maua le awa noa so taima iai I le nei taimi whapitoa. Taimi wato whaina tātou te o mai ai I le whaleo Iova I po le taimi tātou te tāpua iai I le atua. E ui ina le o maua e tātou le whilo inga masani ai. Tātou te o mai le whaleo Iova, tātou te tala pui pui ma o tātou vava ai ma whilo ai e pei o le whilo inga. Al whanau le atua mai Iaso ana mua I le aolato malanga mai I le nuu o le ai kupito e anga iatu nuu folfolanga sa lato malanga whaatasi ma tāpua I whaatasi ma o lato moli mau whaatasi le matapti o le atua. Le whaavaile nā o tāpua inga ma le nganga tāpua I o tangata I le atua. Pete iane ua tātou iai se taimi e waswia ona ua le mawhai o na whataruina ia fuafuanga ua tātou whailoai I le nei vaenga ia po le nei auala. Auala whapito whanga I nei le tua. So whamalo whawhiloi atu ia mwhatalo whatu. I tue mafuta mai foi I le nei sapati o le tua. Le sapati watu whaina le tua whamai o to wole whalo Iova. Ina ia mwhai o no tau le via e ma siti e o tau loto manganga e mai tawina mai loina le mata mo fi ma sisi le esho le tua ia lofa le tua ia fa pea ona tuina atu le nganga o le tua ia fa tasi ai ma le nganga ta po ia to e te la ngona ina o lo fa tasi le tua I le mea nei fa ma lo fa te atu ia o tau talo sanga Yo to moonga mai la to o lo fiso ta I fa malosi le tasi. Te fita ua I el vaenga tina mo la to nga ring fa tolo faia talo sanga mo le fast food waso lo te talo. Il vaenga tina. Le ngona ina I tino, le ngona ina le mafa fa, le ngona ina le fa moe o lo iai le auta I ta o le tua. Ona o tina o le nga luenga le tua o lo lato fa maoni I o lato tulivai I feito wino le upo le tua ma fisota iatu ma fisili atu I le tua po fele te tainga po fe o iai le puipuinga le tua po fe o iai le manuia ma le tulangi a nga I le nu o le tua a fai ese manong faktoa me fai un fai loa I tina fast food waso le lato savalinga sa ma vai atu le tasi fast food waso talo sanga talo le taiao po le afiafi ia le ngate I leo vaenga te tasi uma ia lato whanga inga whamalo whaafitai o te tonu o la whapea o na manuia ia le ngate e kalesia le tuo a inga te tasi ia le ngate lea o le nei awala whapitoa ua whaa leo ina ai ia le fola ina ma le whaa matala ina ia ma le toea atina ina o upo le ola po fiumpa ia le tua ave le tua le whamanu, ave le tua ia le vi inga I te tauai. Ono le whaonga ina o tō soifua, lo tō whamaoni, ia le ngate lea, o lau tō suluai ma lau tō taulanga. A wale langolango ina ma le atina ina o le tino keriso. I just would like to welcome those who join in and be part of our worship service. It's a wonderful experience. Is a way of leaping out in faith, realizing that we no longer have the opportunity as we normal do at the worship place of God, but we meet up in a technology in the way that kind of bring us relate to each other in a unique ways, but God used whatever means available that we may be able to relate the word of God. I was mentioning the group of ladies, mothers of the church, who have been praying for 40 days
They just finished the other 40 days journey of prayer and fasting. Now they are on their way into another spiritual empowerment. Every morning, every evening, I've heard their voices of praises and testimony. It truly bring the power of God to the family and to the members, and even give us the wisdom to know, to understand the dynamic of life, the dynamic of challenge that we face in our current situation. So may God bless the ladies, and I want you to feel assured. Just drop in a request. The ladies will lift those prayer requests, and God will open the doors of blessings and answer all those prayers for us. Shall we pray? Precious Father God in heaven, as we open the Word of God, as we seek your Word, seek the mind of God. Au matou sa ili ia wafionga, mafaitawina lo tuspaia. Lo e matou le upu le ola. Le upu e pei o le punava i ola e malia i matou pe a matou ino ina e famali ina o matou la ngona. O upu e feta lai mai e la wafio. Ma faate ina i o matou loto. Mo matou mafaufau. Lo fina ngalo ma le fe au faptoa. Ia male me te fina ngalo ai matou te hangai ai. Ma sava vali ai. Ma vea i matou o ni moli mawola mo keriso. The Word of God is a guiding lamp to our path. It's the roadmap that leads us to the destiny that you want us to go, with peace and joy and understanding. Because you not only you give us your word, but the angels of the Lord, the Holy Spirit of God, accompany us in this journey. When we lift our eyes and see the glory of God. Thank you, Lord, for giving us that assurance. Atua, it's for in my matou le mochinoanga. Ilese me matou te fefe ai. Awa olo e malanga tashi mai matou. Ia vea upo la ofionga le nei tuaso. E feta lai mai la ofio ma la vea yo matou loto. Ima matou muli manga wai. I ustai au polo inga. Wa e tofaina mo matou ilo suafa Yesu wa ole vala awa tuine. Amen. O le tātou whiau whiwhilia I sapati nei. O loo whaongaina ia le whiau whaavalo anga po le tusi o whaalinga. I lau susuenga ma lau whaitau o loo iai ni whiau whaapitoa. Ni whiau e tala whaangai ma le soifuanga o loo tātou wola mautou soifuai. Tote mai tau mai. E lo na lue ina le ngang Paia I la tobo lo susu ina le fiung Paia le tua ina ima whaiono lato I lo ina ia ni fe au whapito mai le langi. E tala whea ngai mo le soifuanga ma taimi ma I tuaso lo tato iai. O lo tato talano ina sa o whamtale ina I le masina Atua o Aperila ma sitasi o vaenga o le masina o Mati ia upu tomua por fato muanga o le tusi o whaalinga o lo iai ni whamunianga stonu. Tonu ua vea ia lea suenga ma lea saili ilinga I whamunianga e tolu o lo whabea o na whaatomua iai. O lo whabea o na amateina I le tusi o whaalinga e whaavai iai mea o lo fola mai le tua I whiau whabitoa le tusi o whaalinga. I was taking you and inviting you to join in the journey of looking at the book of Revelations. There are 3 blessings that actually forecast the promise, the assurance, that forecast the faithfulness of God of what will come in the future for those who willing to read, to hear, and to keep the word of prophecy.
God is good. E lofa le tua na te faa maoti mai, na te faa ilo mai. Ia ni whamanuianga, i ni folfolanga, i ni tautinonga i mea tātou te maua. Awa ua finangalo le tua, ia mawhai ona tā pena i tātou mo aso whaingata. Aso le iunga. God wants us to know that we need to be prepared. We need to be alert. We need to get ready. We need to be hastened. We need to go deeper in the words with the word of assurance that God bless us to read, to hear, and to keep the word of prophecy. This Sabbath, I would like to continue. Follow at the first chapter of the book of Revelation. O te fia whaowina le tātou suenga masai ringa. Mai le tusi o whaalinga non tau mua wao ina o lo whaamailo, o lo whaamatala, o lo whaapea ona wha mataasi ai. You know, just an introduction of what God would like us to know. O te talo I mawhai ona a vea le nei sa I ringa po le nei whaitau I po le nei mawhauwhaunga I po le tātou whesili atu I le tua I lono whina ngaro mō tātou le nei sāpati o whātu ina I le manatu mō sāpati le nei ua whaeilo mai I tātou le matau tia le tua. The study this Sabbath I entitled that the awesomeness of God's in display. The awesomeness of God, the majestic of God has been revealed to us. Why is it so significant for us to look at this aspect of God's revelations, of God's magnificence, of God's majestic? What is significance for us to look at it and consider the presence of God, the revelations of God to us? Ai seale me tāua ia I tātou, ono tātou toi ma ai ma toi taofi, ai se o tātou toi matamata le matau tio le tua, le sila whangatia le tua, I mea silisili ese ma le mea e whanga e tio tātou loto pa tātou mai tauina ua whaali mai le tua. Ai sea. I just want to let you know. Book of Revelation challenge us with things that will hinder it, things that will come and distort it, things that will come and move us and redirect our focus from God. This message of repointing us to the magnificent, to the majestic, to the brilliant, to the glory of God is so relevant and important in our time. Aisha, why do we need to look at this? Aisha, ta waino tato eva ai. I pa io le tua wo faali mai. By all means, we now reach the time of our world that our society is coming up with a powerful, influential media, a social communication or social media that communicates the world and try to elevate the human wisdom, the human understanding, the human's connections, the human searching for understanding. In the same times, it deviates or actually ignore the power of God. Watato tu vai mai nei mo tatos la sia I le venga tau le soifuanga. Ua whaonga ina I le lalangi e fisota inga. Le tele vave le poto malata mai. Ina ima whai ona whausia se no fuanga e taua e tātou o fisota inga, o taloanga, o whaileo inga. Social media. Social media becomes a vital, powerful element in our lives. It's now become so invasive and so controlling. It's a place that people will come and share and listen and let their voice be heard. It's a place that they share the emotions, share the understanding, and try to figure out what is happening in our world under the guise of a human's understanding, interpretations of things happening around us. Utato tu vai mai nea, I se vai ngā tau le soifuanga, I le ata mai ma le vave ma le poto, ma le ata mai o fisota inga, e talanoina, e fa talanoina, e suesuina, e fa soa,
ia whaalongo, ia avea lea no whanga, au mai e tangata ua avea tātou lalolangi ua ose vaenga pa ose mea pumo mo, pa ose vaenga I titi. The world becomes so small, shrink, because of the social media. The ultimate goal is just to deviate us, to distract us. In fact, it distorted the revelations of God. But not to fight no atu e tātou, wa e tu vai mai nei mo tātou ola, mo tau soifua, isi soifuanga, ua le mawhai ona tātou ola I le nei soifuanga, e au noa malo tātou whalangolongo atu, I whesota inga I telefoni. Ia, o whesota inga I lunga o le computer. Ia le ngate lea o leo tātou whaongaina, o le Zoom, o le YouTube, o le live streaming, and all those technology that will be able to communicate. Aisha, why are we relying on all this modes of communications? Of course it's good to communicate, but the challenge is it becomes an invasive controlling modes that drives us away from the reality of understanding the revelations of God. Famata ua wo ina whainga talo tātolo langi. Even churches, it now depends on a popular poll numbers. Search for the majority agreement in order to make a decisions. Could it be that the consensus of the popular majority that will push through the media, that drives churches and organizations to come up with something that seems more legitimate? Famata ele o tato tu vai menei, ile vai ngā tango le soifuanga, a le whabeo na tō tele nisi lātou te pālota, ma o lātou au mai o lātou manatu, e ilo I nai se mea o lo mawhau iai lo tātou nuu po lo tātou whasisio manga, o no tātou manatu leo se mea moni matusa. I would like to let you know, it's good to communicate, but not communicate to elevate our human interest. Communicates to elevate our selfish ambition, to push our agenda. What the message this morning, o le au o whaelo mai, mo tātou tā ua I le taole nei. E fia le tua, o ia o le tua e fisotai, o le tua e taranoa, o le tua na te fia whaailoa le matautia mo lona Silisili. God is a God of media, social media. God is a God of communication. God is a God of revelations. He revealed himself from the very beginning. He revealed himself to the whole world. He revealed himself into us through the sun. He revealed himself to us through the nature, through creations. God is a God of social media, God of social communications. He's the business of revealing himself. Now we come into cross point that the social media is driving us not to look at God, but to look at man. O tātou tu vai menei, I le vai ngā tau o tātou soifuanga. Ua whapea na white nai, ia whenai, ia whestota inga, ma le ata mai ma le poto, ina ia mawhai o tātou whesili le poto ma le ata mai o tangata, ai te nai, ma te ena le atua soifua, ua whia whaero mai ai tātou. Whemai le mau leo te whia whamawhaina I le tātou mau. I would like to read to us the message that is actually to be a summary of our message this morning. Revelations chapter 1, tusi lefi whamawhaina le tātou tautalanga, ma tātou mawhauwhaunga, a wau o whese nai, le whaeilo mai o na tautia ma Silisili le tua, ma whiuia inga ma tanoanga, ma me fia e tangata, the social media to elevate the human's pride, the human's accomplishment, the human reasonings. Whamai whamtalanga lea, whalinga mtau mumua. Whenei una u whaelohe le atua lona mamalu mo lona matautia. I lana au auna Ioane I le moto batango. I ai le maufuanga ua manatua I le atua e tauna whaelohe lona matautia mo lona Silisili. I lana au auna ina mawhai ona tuina atu e whaelohe I ekalesi e fitu. So relevant for us to know that God revealed himself in a unique way through John to the 7 churches. Why? Because it's so relevant
Because we reach to the point that people are turning their back to God. God is no longer a reality of human society. God is no longer to be the ultimate center of our lives. Because the media and the social media and the technology is taking the front and center. Mele fiumpe le tua le ana mtaupu faalinga mtau momua o te fia faitawina. Mele fiumpe valu. Mele fiumpe valu. O au le olefa male o meka. O au le olefa male o meka. O au le amatanga male ngataanga. Ua fetala mai ai le li. O lo soifua. O lo soifua foi. O le afio mai. E ona le malosi umalava. The reading of the book of Revelations is quite a grabbing, it's quite powerful, it's quite cutting, it's quite crystal clear. The emphasis. Here's the word of God. Mai from talanga, te feitawina mai il falinga ta momua fa upe valu. It summarizes the points that God is a God of communications. He's a God of social discourse. He's God who would like to reveal the magnificence, the majestic of God. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty God. Famile tuo o neo le alefa male omega. O neo le amatanga male ngataanga. O neo le momua male mulmuli. O ulena soifua ma oloola saola ma oloola pea. O le tuas malosi. I lau whaafunga anga. Malau mai tau mai i tau whamtole ina. O le au whaavaro anga tu ina le tu ina le au no yoane tu ina mai e ka le si e fitu. O lo ese whama mafa le tua e pēr whaurulu i le tātou. Bata upu po le tātou susu enga i le tai aolo sa bachi le leo le tua. Whamai ua whaero mai the awesomeness of God in display. The awesomeness of God is revealed. The majestic of God is being manifested. I say, because God wants us to redirect our focus to the magnificence of God. Because our society is actually taking us and leading us in a different path of the conveniency of human wisdoms, conveniency of communication, conveniency of instant graphic certifications of our emotions. O te leilo ia te o tō e teimi a whai e te meitawina i a lau computer, a whai e te whaisau sa ilinga, pe se adu te whale o loha, i a mea te fia i ai, i a pe te alu fōi ini sa ili i ane no whoanga e te fia tau mawhai, i a pe sa ili fōi ini mea whaungaina mo loa inga. O lesi te me te toe al watu ai i lau computer, i a wa uma ona o mai a lato whasararunga. It seems like we are driven. It seems like we are guided. It seems like we are programming to think otherwise. O isi teimi e fōlinga mai ua i loa e a tātou whasararunga ma mea tātou manao mia, i a mea tātou te mananao ai. Sometimes when we feel down, all of a sudden an instant message will come, a cheerful message or something that in those regards, it seems like all our senses has been read and been understood by different forces around us. My friend, could it be it's a wake-up call for us? The more we invest in the allurement, the more we invest in the advancement of knowledge and wisdom technology, the faster we're being driven, the faster we're being drawn away from the understanding, the manifestations of God. Could it be? I would like to point out, o te fia whae loia te o tau, i le whiau le tai au le nei,
ina ua tusia e Ioane le feau i le ekalesia. Wa uma na whaelo mai le tua whamrianga o feau whaawaloanga. A lea ua whaelo mai e le tua e ala ila na uono Ioane. Le tā ua o le tātou iloina o le tua. Ma le matautia, ma le Silisili ese, ma le whamaoni, ma le whamasilonga. Ma le wala awa le tua mo oi mai tātou. Tau te sile fio wala au mai le tua mo whaelo mai o ia. I le matango fie ma le Silisili ese o ngā luenga o le whawhanga. God revealed to us through the magnificent brilliance, the work of creations. Do you know God revealed himself as we analyze the flowers, the birds, we analyze heavens and the clouds. The mind will tell us someone has created all those things. Of course we know from the scripture, God in the beginning created all things. Ua folo mai fai mero mai tu spai e tatou o le tua o ia o le foa. O ia o le tusiata, o ia o le poto ato tona whaia mea uma. Our purpose to live in life is to know God. O le mafuanga o tātou wola ai, ma whausia i tātou, ma whaia i tātou e le tuelon whatusa ina i o tātou i loa le tua. God created us to know him. God created us to communing with him. God created us to be marveled by his glory, by his beauty. God created us longing for him. Unfortunately, the world created technology and all this to steer us away, to blinded us, and deceives us to know that God wants to have a communion with you, having communion with us. I would like to point out some of the things that I got. E tolu ni mea o te fieta ua. I wham talanga Ioane, a o ia whesota i atu i ekalesia fitu. O ekalesia fitu, o le tusi o whaalina. O le tala whaasolo pito o le ekalesia kerisiano. Mai le taimi o Yesu Keriso se o mai lo tato taimi. Ai le tu lafo ina e le tua, ia ekalesia fitu. E pei ona ia fetala yatu, ma tu atu ana polo inga ma fe au whapitoa. O lono winga, e iai e nau ta inga o le tua, ina ia mawhai o na avea ekalesia kerisiano ma le taimi o Keriso o mai lo tato i tuaso, ina ia mawhai o na aveina le fe au whapitoa. The seven churches, it's something so special to God because it contained a special message, a message of the end time, a message that prepared those who will come in the end to remain faithful and loyal to God. E mai from talanga le ngan Samoa le la tatu feitawina o au o Ioane fe upe wha. O la utusi le nei e kalesia fitu i Asia. E ia te o tau le alofa tu noa ma le manuia mai a te ia. O lo soifua, na soifua, o le afio mai. Mark those words. The one who was, the one who is, and the one who is to come. E ia te o tau le manuia ma le file mu. Mai a te ia o le na soifua, o le o lo soifua, ma o ia o lo soifua ma o le atoia fia mai. O te fieta ua le vainga mua le na. O le whamtalanga, e ma laptainga, e ma whamantunga. Ma le awa le tua le ekalesia fitu. O le manuia ma le file mu. E au mai i a te ia o le na soifua. O le o lo soifua, ma o lo soifua ma o le a fio mai. Something a little bit deeper. Contained with this phraseology, contained with this language that is a clips, is a snaps, but it's full of
of wisdom and full of methods that contain our understanding. Olo iai a fifina I nei manatu po nei foitau po nei upu. O ia ole na soifua. Ole olo soifua. Ma o ia olo soifua ma ole amaliu mai. Olo na winga. Olo famtalaina. O Yesu. Olo famtalaina. O ia na soifua mai. O ia e iai ia lona I tua. He was existed before the creations of the world. O lo talanoina o Yesu Keriso, o le whatanuina o waloanga, o ia na soifua mai sa iai le amatanga. Sa tātou ta ua I le tusio Ioane mtau muamua I whamtalanga o Yesu le loko o le upu le tua, ua liutino tangata le loko, sa whatasi fo o ia ma le loko, o ia o le tua. O le atua le tun tangata, ua o tātou wa ai ino na mamalu malona SDA, malona matanga o fie, le atua le nā sai le amatanga, ua liu tun tangata, ua mau mai tātou, ua tātou wa ai, he embodied the greatness of God. He was at the beginning, he was there before the creations. He was, he is, and he is about to come. O mea nai tolu, o whaelo mai le tua ia Ioane tu nātu e whaelo le ekalesia. O au nei, sa o ola mau soifua le tua le amatanga. O le whaolatanga o le lalorangi e le o se mea na whatoa fausia ma maua nei ina ua po'ulu tangata. Salvations of the world is not an afterthought when human beings fall from the grace of God. No, it's not an afterthought. The plan of salvation, it was created before the creations of the world, was in the mind of God. O le whaotanga o tangata, saile mawhauwhauina, matapena ina le tua, a waisila fia le tua, o le tangata mana whiwhilinga sa roto e whaavai lona iloa, malona alofa, malona whatmaoni, malona tumau le tua. O le tasi na whamaoninga, o le tua alofa, o le tua e ia te ia. Le saolotonga e tuina mai ai tātou te alolofa ma matatau ma o tātou whamahoni ai le tua e tusai ma lo tātou iloa, ma lo tātou iloina o le tua soifua. God is so loving, so faithful, and give us that freedom that we need to know Him and develop our decision based on our knowledge of Christ. He was, He is, and He is to come. Le tua sai le amatanga. Le tua na soifua mai liu tiu tangata. Ma le tua ua whiwa i le langi whi mai o te toi sau. Le tua le na e fina ngalo le tua e whae loa i lana e kalesia. O le tua lea liu tiu tangata o Yesu Keriso. Na maliu ma toi tu mai ma moli mawina lona siti ai le langi. Ma ia poloina, ma whape atu lona uso o te anu, o te toi sau. Le whiaule nai le kalesia. God wants to convey that message to the church. Mana le tue whaelo atu ila ne kalesia, ia unga tupulanga mai lato uma, lato teleina le pumoni le tua, ma vea matangata o le kalesia matangata teltonu le tua le famaoni o le tua sai vau o le tua na maliu mai ma le tua o le atoia fia mai. Not about us, not about our accomplishment, not about the technology that we have. E leo mea tātou te whaia e leo le poto o le tātou lalolangi nei a o le tua fuafua. Whabeta mtalanga tusio Ioane, ia iate o tau le file mu, ia iate o tau le manuia, ia iate o tau le alofa o le tua. O to soifua mo tātou ola. The world are angry. The world asks the questions, where is God when things are going opposites
Where is the promise of God? If God is faithful, if God is loving, why are so innocent people are suffered and died? Fesili na fesili e tangata, e ole taimi o Noa, e ole taimi o lau patriarka, e ole taimi o lau apostolo, na fesili e o fele tua. If God is loving, if God is gracious, why does He allow all the sufferings to come? I would like to let you know, the Bible tells us, wo uman whaero metus Paia le tua, wo mai popua ngā mwhinga tā ona o tātou filifili e te ena le tua mana tu la fono. O tātou filifili e te ena le tua malona alofa. O tātou filifili e te ena le tua e whamaoni upu le ola le tua. O le mafuanga le nā o mai popua ngā mwhinga tā ia I tātou pe te iane. E alofa le tua e whalongo le tua ia I tātou. God understands us. God hears our voice. God is like a loving, patient parent. Listens to the rebellious child. Still have compassion over him or over her. O le tua e pei o le tama e anga lofa. Ma tua anga lofa manga le lei ui ina le ustai ma le whalongo le whanau e ono saima whapare pale. Awai a te ila ua matua le nau ta inga a ele teimi e malamalama mai loa. Le lofo le tua le na. Le ua whaalia. E ui lava ina pongi sa. E ui lava ina le manino le tātou ai pete. E le manino le fiong Paia le tua. O le tua mai ana nafi o le soma ata eao. E wha maoni le tua e na fulfulanga. E le ese me whainga tā I le tua. O le tua le na le tua fofoa. O le tua na uia le ainga tangata ma ve o ima tangata e peo tātou tau ina tātou wangsala. Na maliu ma toe tu o le tua le na me wafio langi me toe sau. Talking about social media, social communications, the manifestations of God from the beginnings until now, and we're waiting for His coming back, is the good news for us to be communicated. Ia mauti no le kalesia le tua e le fe foi ai le tua taiao mana nei ma taiao. Vai ngolo lue fi ta ua il tato fomtanga. Fa mele fe on Paia le tua. E ia te to le file mu, e ia te to le manuia, ia te to le lofa tu no le tua. Au mai na watu ina mai ia nganga e fitu le tua. Nganga e fitu le tua. O nganga e fitu le tua. What are these 7 spirits of God? According to the book of Revelation, I would like to let you know the Jewish traditions. 7 is a godly number. 7 is a symbol of God's power, of God's creations, of God's loving relations to His creations. Ole numero fitu. E tu sai ma o onga whaptalanga a tangata iuteia. Ole whai numera lea e whaelongaina I le tua. Ole numera lea e whaelongaina o le tua na ia fofoina le tātou laulangi. Ole numera lea whaelo le pule le tua. Ole numera lea whaelo o le tua atoa. O tu mna whaelo atu ia tō. O nganga I fitu o le tua. O le whaatasi leo whamtalainga. O le pule le tua. O ia o le tua fofoa. E nā ole whamtalanga o le fofoanga o le tua. Whabeina una whamtalina fofoina le tua. Ia vaenga te tasi uma o le fofoanga. Mai le aso mua se I o ilona aso fitu. Whabei ona malolo ai leo le tua. O nganga e fitu o le tua. O le whamtalaina le o ia. O le tua e ona le pule. O ia e ona le malosi. O ia na ia whaia le fofoanga. O le tasi leo whamtalanga e whamtalaina o le tua. Na ia whaungaina lona nanga Paia. E ala mai I le ekalesia. 7 means God's authority. Creations and the 7th
day of creation is a mark of God's authority. Ina ua malanga mai nu le tua mai ai pupito e malanga i le nu o le fuafuanga, le nu o le fulfulanga. Le tuina tu le tua ia Israelu, e ala te inga Mose, ia polo inga, ele ngā te lea o le ata o le falefta fai o le tua. O le ata na falefta fai o le tua o le fatusa le na o Yesu Kiriso. O lo famtalina i si vaenga le tusi o valonga. Ai o le ata o le falefta fai, na tuina atu e le tua ia Mose, e fai ma o ngā totonu, e fai ma vaenga, e o ngā totonu i tapo ingo le nu o le tua, o le ata le na o Yesu Kiriso, o le falefta fai, o lo i ele te mai mamoe, e fasia, o na ave le rona toto o tautawina, e fama maina le ang sala tangata, ai aho ile le aso famsinonga, o na fama maina le man mo fama maina le nu atua umo o le tua, o le ata fai ata ia Yesu Kiriso. O le falefta fai lea i le nu o le tua, o lo ta ua tuso e soto, o lo ta ua tuso le tiko, o lo ta ua i vaingi tuai, fe mai o ngā totono e Yesu i le ata o le falefta fai, a o le tasi vaenga ta ua, fe mai o lo iai, ma le la mepa, o le tunga la mepa e fitu, o tunga la mepa e fitu o na la. O ina lo iai ia la paipa, o le tumu o lo iai fata noa, o lo tumu i le suau, in the lampstand, in the holy place of God, representations of the Holy Spirit. The Holy Spirit of God, funnel filled with the oil, and the lights that gives lights in the worship experience of God is the manifestations of the role and the place of the church, along with the power of the Holy Spirit. The seventh Spirit of God talks about the seven golden lampstands throughout generations, throughout the Christian history. The segment of the Christian history has a particular message, particular leaders, in order to carry the message of salvation through the power of the Holy Spirit. Ma e tau vava ai po o le a ia le whamtaleina o le whamanianga le whamanianga le tua le ekalesia e ala ia nganga e fitu o le tua, le nganga e fitu o le tua o le ngā ruenga le ngang Paia, o le ngā ruenga le pingu tuina atu le ekalesia i le teimi o tapo inga, i le teimi e whaelo ai o le tua fofoa, o le tua e ele na whengainga malana vau, e ele na whengainga malana folfolanga i tangata ina i mawhairo lato tapua i le tua, i le aso o le tua. Seventh Spirit of God is another reaffirmation of God's creation power and the manifestation and His promise in His covenant relationship with His people in a day of worship through the power of the Holy Spirit. Mana o le tua e whaelo mai e tātou. Le matau tia le tua sai le amatanga. Sa ia whio mai. Ale ngata le tua ue wala wina lona nu. Ia tāpua ia te ia mautino o ia o le tua, o ia o le tua whaola. Le tua fuafua. Woto soi fua mo tātou wola i le tātou lalangi. Whai mai ua la manatu tangata le eise tua. You live and I experienced the world that they claim there is no God. The Bible tells us the fool said to his heart, there's no God. But the wisdom, the beginning of wisdom is the fear of God. The fear of God is the beginning of wisdom. Now to whamanatu te ate o tau. O le nei whi au e whamanatu e te tātou matau tia o le tua. Ina ima whaiono tātou i loa. Po atu o inga le lalangi. Po a i te le vave le lumana i maleta mai. Tātou te whatanuina ma tali ai o tātou mana onga iau noma na tātou vai le tua. I o tātou i loina e ma whai ona whaseina i tātou. Mangalo e tātou o le tua fuafoa, o le tua manuia, o le tua e osi whenga inga maltangata. The seven spirits, the seven golden lampstand and the power of the Holy Spirit is the symbolism of worship, symbolism of the church ministry. That God would like to bless His people.
E whamanuia le tu e tātou, I le veo oe mahau, matangata o ekalesia le tua, o le ekalesia le whatuseina le tusio, whalinga mtabu sumalua, whe mai o ia, o le tau pou le tua, le tau pou mama. Revelation chapter 12 talks about the pure woman, the virgin woman, stand on the moon, clothed in the sun, garlanded with the stars, and impregnant with the baby. The pictures of the church and Christ, the church impregnates with Christ, the gospel of salvations. And the continuation of chapter 12 talks about there was a war in heaven. The dragons comes, try to devour the child of the virgins. O le taua I le va, o le leimalanga, le finanga tele mai le amatanga, le whātaina le taua, o le lalolangi I malti Apollo, I le taua I le whapea ona, o lato tau mawhai umatia le tala le whaotanga ia Yesu Keriso. Ai whe mewham turanga le tua sa abatili nei, wo whaalia le Silisili o le tua, wo tuina mai ai tātou le ekalesia, whamunianga o le lofa tu normal file mu, e awala mai I a ngangai fitu le tua, talks about the church. The blessings and grace of God comes to us through the ministry of the church and the Holy Spirit that moved the church. That's the message of a social media that God would like us to tell the world. The church is the bride of Christ. The church is the virgins that engage to be married with Christ and empowered by the Holy Spirit. And blessed are those who belongs to the church, belongs to the body of Christ. Bruno vaenga muli fieta ua. Fumayo manuia. E ati o tole file mu manuia. E amaya Yesu Keriso o ia o le moli mau o le tua. O ia o le uruai fua o ina tau na e maliliu. Ia le ngate lea o ia o le tupu au o le larolangi. He's the witness of Christ. He's the first fruits of the death. And he is the kings of all kings on the earth. What is this all about? It talks about the rulership of Christ. He's the witness of God. When Jesus came on earth, He provided the witness for Jesus Christ. He embodied the presence of God. He revealed the Father to us. Ina wafio mai Yesu dadolang o ia le moli mau tama, o ia le moli mau le tua, o ia o fa ino mai te ia te tatou le tua tama. Fe mai o leva iatu ia te o vai o ia tama pe o fasili atu. Le apostolo ia te ia. The witness, the great witness. O Yesu Keriso le moli mau le po io le tua Silisili ese a ua liu tina tangata o ia. O le moli mau le na e whailo ai le tua. The world does not want to know about the incarnations of God through the life of Christ. The world does not want to know about Jesus that was born in a virgin. The world does not know that Jesus died and resurrected. But I would like to let you know, those are the reality of who we are. To know this God, le tua le whaelo mai, o le tua fofoa, o le tua whaola, o le tua whai mai e toe a whio mai. Le watu ina mai le kalesia na te lauina. Le whiau o le ulu le kalesia. O le tua o Yesu Keriso, le ulu le kalesia o tātou o tu tino. Mawahenga o le tino Keriso. E tātou te pipi le kalesia. O Yesu le ulu le kalesia. That is the message that John would like the churches to know. O le whiau le nai te tau ona tātou o le tua o whaero mai no le Silisili mo no manuile ngā nuenga le kalesia. Le ngate leo whaero mai o ia o le moli mau. Moli mau ia I le tua tama. O ia le roi fua o ena mari liuma mo toi tutu mai. O le roi fua o ila tau e mari liu. O lo whamtarina le tuso ki resa tau pe wha.
Whamai ina ua malanga atu kaino ma peru lato te tapua, I whaia la tapua inga. It's the story about two contradict worship. Cain was looking at Abel's sacrifice, symbolized Christ, and he envious when God answer and accept his sacrifice, and he's jealous in his eye, and he killed his brother Abel. Ina ua loto vale ia kaino ma ia fa umatia lo na uso a pelu ile la fa inga tapo inga le fanua. Fa mai no le tua kaino o feo ia lo uso. Fa mai kaino le tua u ea se leo lo uso. Fa mai le tua o lo tangi mai le leo lo uso. Abel was a type of Christ. O le fua, o le unuai, la tau e maliliu o Yesu Keriso, o le unuai fua leo la tau e maliliu mo toi tumai. Le kalesia le tua ma lau whafung angane le tai au. Ua whaalia le Silisili o le tua. Ua whaalia le matau tia o le tua. E hao no tātou whaafetai, e hao no tātou molmawina le matau tia o le tua. Le tua na whaelo mai, ia I tātou. O le na soifua, o lo soifua, o le afio mai. Le tua le tau tio le tua e whaalia ngā ruenga le kalesia. Ia ngā ngai fitu le kalesia. Le tua soifua le fe mai o Yesu o ia le moli mau I tama. Le Yesu le fe mai o le loifua o ena mali liu. O Yesu le o ia le tupu o le tātou lalolagi. Le nua le tua o le fe au le nā le tusi o whaalia. The introduction of book of Revelation talks about the magnificence of God need to be revealed, need to manifest and proclaim throughout the world. O le atua, o le atua, o le tupu o le larolangi, o le afio mai o ia. O le afio whatulo na malo. Te mei wa aia mata o tangata uma is in the passage. God will coming back to establish his kingdom on earth. Kings of all kings. Glories of all glories. Invite all those who believe in him to usher us in into the kingdom of God. Walau ini lato umo e whatua tua mata toni a te ia e uru whale atu li pa ia man mamalu o le tua. Ona whai mai leo le mau le whamawhaina le tātou whi au whapitoa whai upe walu. O au nei o le a lefa ma le omega. O au nei o le a matanga ma le ngā taanga. Ua fetala mai ai le ni, o le na soifua, o lo soifua, e atoia fio mai, o le atua marosi. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who was, the one who is, and the one who is to come. I am the Almighty God. Le fe au le na, ua fina ngalo le tue tunatu ya Ioane fai lo le kalesia, o au nei o le a lefa ma le Omega. The Alpha and the Omega is the first letter of the Greek alphabet. Means the word is knowledge. He is the beginning of knowledge. The last word of the alphabet means he is the last word of knowledge. He is the knowledge of God. He is the knowledge to conclude the things of this world. The Aleph, the Alpha and the Omega. O ia o le amatanga ma le ngataanga. O ia mai le amatanga, fa mai le tua tusu kerese. In the beginning, God created heaven and the earth. Our existence as humanity, it comes from God and God alone. O le tatou soifua ma talo langi, au mai le tua o le na soifua, mai le amatanga na ia whaia me uma. Declarations of God's sovereignty on earth. That is the message that God needs to convey, that needs to deliver to the church. Alenga te lea whamai ua liu tino tangata le logo. Ua whaatasi o ia mai tātou. Ua tātou wawa ilo na mamalu molo na mata ngofie. Ua tumu e tātou. I le alofa. I le salamo ma le nau te inga. E wha maoni upu o le tua. Le kalesia le tua. Fisota inga. Mawhailo inga. Mamasalinga. The social media, the technology, the advancements of knowledge testify about human creation and human achievement. I would like to let you know the message of
Revelation talks about the magnificent of God, the majestic of God, the creator, the sustainer, the providers. Communicate through the church, the witness of God, the first birth of the dead, he will come. The kings of kings and lords of lords. Ole atua da, ole etabua I mau tonu yai. Ole afia mai. Na toi fo tuina lo malo. Wala wine tatou I o tatou watu I le matanga o fio le tuo samea. Lau talo malau bo moonga mo oe mai tatou uma. O apo po ngam whinga tale o langa nei. Ia avea lo tatou mau chinola Silisili esine matau tio le tua. E tau fia lo tatou langa tapua ia te ia. Whamaoni se I o leo ti. Ina I mawhai o tatou ulu whale atu. Le langi ma le ola e whawau saunia le tua mo I tatou. Whamaria le tua ia te oile nei vai aso. Whamaria le tua I lau susuenga. Awani to sina o tau I mea tau whasese ma mea ma le ata mailo nei lo langi. A I whaaluina lo teimi e te maitau ina le pua. I o le tua, whamrianga le tua, ma wawenga le tua. Ia te oi malo ainga. A mata atu nei se I o le whawau lava. Le tua I e whamanuia I lo nuu le nei tai au. Whamanuia I le rato whafafonga anga. Whamanuia I le whaitawino la ofionga. Ia whamatalo mato loto mato tilo ina le Silisili. Esa le tua e whairo mai. Ina ia o nei pongi sa I mato I tau whasese le larangi I teimi whainga talo mato iei nei. Whamanuia ia I rato umalava. I le nei tuaso whamanuia le sapato I Yesu Kirisu ia te ole vi inga I whawau lava.